Cancel xipano xa swa risima na nongonoko wa swa risima mixolo cancel swinene inhlakaniseni inkaya timinete ntsena ibila ora ya 12 na ku hlanganisa mingiselo me ko ringaniselo ko eka nhlekano ko nganiselo la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo hi kuma audio streaming ya Mngana lo fm.co.za ne kalanga pet matebula ni ngwana risima to jimo xitanga maxingirtano wa xichacha na bakunelo wa ndandatsi hakomkela Afrika-Dzonga kwala nga yingiselo ko la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na we kuma audio streaming ya Mngana lo fm.co.za ni kume xiviko xa ku kombisa timhaka ta hilaha swilo swi fambaka koho loko swi ta ka timhaka ta website ya hina yi endleleni www.mnganalonfm.co.za mi ya vona the radio village mi vona ku endleka yini hi ndlela leyo hi kota ku twa na hilaha n'we mi angulaka mi ri koho ku ya amahlweni hi ndlela leyo timhaka ti tele miyingiseri wa Mngana Lona FM timhaka ti tele leti navaku ku mina na wena hi vulavula hi toho eka nhlekano lowu ya ku sungula hi ya leyi ya timhaka ta vabohiwa swi tikomba ngeti Afrika-Dzonga vabohiwa va tele ngopfu le makhotweni sweswi ni nga vona kha ni vulavula kumbe xana boto wa va kwele kumbe nuna wa va kwele kumbe nsati wa va kwele kumbe sesi wa va kwele mi vona ngeti ndlela leyi nge le ku tirhisiweni ku va ku langutiwa matshamele ya swilo ndlela leyi nge le ku tirhisiweni ku va ku vonaka ku xiyimo xa ku ololoxa vabohiwa Afrika-Dzonga yi ku tirheni ke ya tirha ka hi ku vona ka n'wena van'wana va nga hayi a yi tirhi loko ku a yi tirhi hikokwalaho ka yini holobye va ri hayi swo swi ndlaku vanhu va tala ngopfu le khotsweni van'wana vo tsandzeka na mali ya bail hi ndlela yaleyo se mina va lava nga tsandzekaku mali ya bail kumbexana va nga va ri va lava vo huma matikweni ya le handle lavan'wana maxaka va va hlengela ivi va huma handle ka loko va va lan'wini hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina a tona nomboro i 0860002543 hi ta bula na xirho xa huwe endla milawu tlhelo xirho xa Rise Mzansi tatana Makashule Gana hi ta bula na vona laha ka 10 timinete ku bila wara ya 10 vona va na mavonelo yo hambana hi mhaka yaleyo se hi ta twa n'we ku n'wemiri yini hi mhaka yaleyo ku ya amahlweni tlhandla kambirhi hi ta tlhe hi bula na hosi Mdavula hi twa ku va ri yini voho hi timhaka leti ta ngoma na milawu leyi fambelanaka na milawu leyi fambelanaka na timhaka ta ngoma andzhaka loko mi tise matitwelo na mavonele yo hambana loko hi kha hi vulavula tolo hi ndlela yoleyo nongonoko wa Afrika wa vulavula nhlekani lowu ka 0860002543 vakhosatu veri va macha Mpumalanga va macha va lwisana na timhaka ta vukungundwana kambe khosato i va mani famba ya languta va khosato ku swirho leswi ndlaku ku va na khosato i va mani mi ta vuya ka mina mi ta hi byela ku xana va ri ka xiyimo xa kahleke xa ku va macha ivi hikuva va kha va lwisana na timhaka ta vukungundwani ke hi ka ngani hi twa ku tin'wana yin'wana ya mihlangano ya vatirhi kwele ya Mpumalanga yi le ku holoveni na ti-directora hi mhaka ya ku lava ku nghenisa vanhu va nga ri hava na standard 10 eka nga a hi vukungundwani loko munhu a nghenisiwa no ringanela a nga ringanelangi se hi ta va twa ku loko va ku va machela timhaka ta vukungundwani vo va ku hungaseni kumbe va ri na swin'wana va lava ku swi fikelela ke se Afrika wa vulavula ka Mngana Lona FM makomba ndlela nomboro ya liya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yoleyo hi ta kota ku va hi twa ku xiyimo xi njhani timhaka tingani kwala mi nga ni yingisela mi ri kona ku ya amahlweni ta ri teka riqingho rero andzhaka leswi swin'wana leswi tatana Nelson Mandela a swi hlohletela a ku ri ku endla ku hambana palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa volwithuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko iye vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million
and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena va ha ri kona ka ha ri ha kosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va ye va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela 0860002543 un'wana mingiseri i ni tsalele papila la a ku kalanga ku na vanhu vanharhu va EPWP va sungula ku tirha hi ti 2 ta June 2025 kambe a va hi nyike vanhu va mune a nga fikangi wa vumune hi ve na meeting wa xihatla na management ya health center hi ti 4 ta June hi vanhu lava hi kume ku va huma kule wo sungula huma Matangari wa vumbirhi huma Mafifi wa vunharhu ke wa vumune ke aku hi kombela ku twisisa ka varhangeri bya health center ku hi vanhu vona ku ri ku hava vanhu vo tlilina ka Bungeni ka Mashawu ka Matsila ECT vona na valo lerisiwa hi twanana ku va yimisiwa endzhaku swi na ku hi vulavula na district director Chikovi nkulukumba Chikovi hi yile ka district hi va kumini hi kuma Mr Hlangana hi vuye kaya ni vulavula na vona hi phone va ni rhumela number ya director Mufamadi hi va kombela vatili hi va na meeting na vona hi nga pfumelelani hi kombela va famba na vona sweswi health center a yi na vukorhokeri va tsalele papila kumbexani ni ta n'wi lava hi twa ku a nga swi hlamusela njhani hi twa ku i angula a ku yini 0860002543 eka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswi a hi tekeni lo mingiseri nhlekani vaso mashi mpfukeni hi pfukile hi nga vona hi pfukile mashi ni kombela ku khumba leyi ku nga na development leti nga ku unfoldeni ka nkarhi wa sweswi i timhaka ta vuxaka lebyi byi nga teka nkarhi wo leha swinene exikarhi ka African National Congress na South African Communist Party lebyi byi nga na more than 100 years 103 years to be precise muhashi from 1922 loko ni yingiselini na ku hlaya swi tikomba SACP kavula hi swigandlu ka Congress ya yona ku yi ta kumeka yi ya phikizanela mihlawulo ya lembe leri taku ya mimfumo local government leti nga ta tiri kona mara sweswinyana ni twa ku a Polokwane ku ta va na by election leyi nga ta va kona and then va place SACP yi place candidate ku kumeka va kha va ya contesta ka masikunyana mambirhi manharhu ndzhaku a Mpumalanga our first DSG comrade Nomvula va hetelele hi ku karhateka va humesa macomrade ya hina maka SACP ku va suka ka nhlengeletano mhaka ku va ta va kha va kuma information leyi nga ta kumeka yi ya endla leswaku loko va kha va canvassa ku voteliwa va tirhisa leswi ANC yi tirhisaka swona ni vona ku ri na problem yikulukumba ngopfu ku ya mahlweni kusuka laha hi nga kona loko vurhangeri lebyi hi ngo hi na byona ka national byi nga tsandzeka ku kumeka byi vulavula mhaka yo twala na SACP ku va hetelela va ya withdrawa matitwelo ma vona lama ma nga kona hikwalaho ka leswi vuriwaka reconfiguration of the alliance un'wana la nga kona a nga tivutisa ku kumbexana SACP ti-policy directions ta the ANC-led alliance a ti yi fevhari mina la ni nga kona ni ta a hi ntiyiso muhaxi ta yi fevhara mo ni nyika swikombiso swimbirhi swinharhu ku na leswi vuriwaka National Health Insurance ku na leswi vuriwaka Bela Act i ti-act sweswo hinkwaswo swi kumeka swi ri ti-aspirations or swi-aspirational towards ku kumeka the National Democratic Revolution yi hetiseka sweswo National Democratic Revolution i ku hetiseka
ka ku antswisiwa ka mahanyelo ya vanhu lava va nga kona generally Afrika-Dzonga. So ni twa swi nga ri kahle loko ka ha ri na ku insista ku SACP yo fane xikolokolo ya kumeka ya contest na swi approve ka congress ya SACP, mara a ku fane ku va na ku vulavurisana ka xiyimo xa le henhla ku tlula leswi va nga vulavurisana ku fika kona. Ku hi nga tikumi hi ri ka xiyimo lexi ni vonaku xi ri ku teni a ku ya mahlweni hi mhaka ku va na ntiyiso muhaxi ku loko SACP yi kume ti-vote ta yona come next year local government elections, ti-vote letiya ta kumeka ti kha ti ya nyikiwa ka African National Congress ku kumeka yi kha yi ya kulideni. So hi ku hetisela lexi ni vona ngaku it's a bone of contention lexi ANC yi nga xi endla i timhaka ta ku kumeka va phushe kulukumba Sole Mapayila a nga ri deployee ka government. A swi tshama swi humelela ku General Secretary ya SACP a kumeka a tshamile a ri yexe a nga tirhi na van'wana ka government. Hi yo mhaka ha swi tiva ku Comrade Blade i khale a ri kona a ri ku tirheni leswi a ni vuli ku a fane a nyizele Comrade Sole i timhaka ta ku a va fane va n'wi absorbini na yena kulukumba Sole ku kombisa timhaka ta ku le ku reconfiguriweni ka alliance leyi nga kona leyi hina van'wana hi tekaka veri ya matimba swinene. Freedom Charter leyi hi vulavulaka hi yona muhaxi yi largely it was influenced by the communists, not by the whites but by the communists. Mara va ri ti-whites. Yes, true. But the white, but they were communists, yes. And the material in case it's 0860002543. Let's hold up some peace, listening over a prof. The communists, the Tsarwe, Freedom Charter, the Taro Balloon. So don't tease. Okay, I can deal now. Palamende ya Rixaka, leyi Afrika wa vulavula. 0860002543 lwa nga ntsala papila nonkumi na ayi ngamkeleni hitho kahle kwendeka ni nhlekani mi amkeleli ka mngana lone Nsikani mitani njani tatana khabana epfukeli nga vona khetsa swinene mi ri kahle kwendeka hina ni swi hlamuseleni kahle mi nda kota ku mi twa kahle. Okay, Mr. Khalanga hi mi nga jiki kule ngopfu nkarhi wu talangi mi nga jiki kule mi nghena makeni ya mo ni hi ti 4 hi vitana meeting wa xihatla a Bungeni Health Center hi clinical committee ku ri hi ta kota ku twisisa ka vanhu lava va nga thoriwa hi kuma ku vanhu lava nga thoriwa i ti-EPWP why a hi vanhu valano why one u huma Matangari why one va yi 2 va huma a xifisi laha a hi fanele hi tholeriwe vanhu va yi 4. Xivutiso xo sungula i ku ri why hi tholeriwe vanhu va yi 3 ku ri ku hi allocateriwe vanhu va yi 4 ku ya hi meeting leyi hi nga yi khoma. Loko ku mi allocatiwe vanhu va 4 swi vula ku yini mi ve na nhlengeletano na va mani mi twanana ku i mune vanhu va mune na management ya health center. Oh, okay. Yes, and then va hi hlamusela ku ri no a va swi twisisa ku why vanhu va yi 3 instead of 4. So hi ku no hikokwalaho ka yini hi tholeriwa ti-EPWP to huma a kule hi ku ti-EPWP ku fanele ku empoweriwa vanhu va kwala ka local kambe ni byeleni a va ti na vuswikoti lebyi va fanele va ta tirha yini va ta ku tlineni a ku tlineni I don't believe ku na experience leyi endliwaka. Se hi zame ku hi va vutisa ku swi ndlisiwe ku yini va ku ve va tshama exibedhlele xa Elim hi laha va nga selecta kona vanhu lava ni ku va njhani vanhu ve le kule ku ri ku na vanhu ma swi vona kusuka a Elim hi ya fika ka Nkuzana a ku hava vanhu va around loko ku ri ku va hi tekele vanhu ve le kule Mashamba hi na Bodze hi na Mathila why va nga hi tekelanga vanhu va around lawani vanhu ku va hi tekela vanhu ve le kule EPWP a hi pfumelelani na sweswo hi seketela leswi hi ku vula ku khale ka MEC wa nga i premier ya hina sweswona a nga swi rhandzi sweswo swo ku tekiwa EPWP yi huma a kule yi ta ku tirheni lawani a tlhela swikombiso swinene ku nge teki vanhu ve le Joni va ta tirha EPWP va benefita yini hi ku munhu yeloye i ta fanele a hakela rent a fanele a hakela transport at the end of the day a hi swi tivi ku a hakeriwa yini. Se hi le hi va vutisa ku ri a ko va waiting station la a mana ta va thola va ri lawani na ni ku va tela EPWP loko ku ri ku va tela EPWP a swi normali swilo sweswo so munhu a nga ta tirhela i swimala swintsongo lawana a karhi a huma
a matangari kumbe a xifisi. And then hi vuye endzhaku ka sweswo loko hi vulavurile na management ya Health, hi ku okay hi kombela ku ri hi vitana hi vonana na lava va nga responsible na swilo leswi. Hi yile hi ti-6 ya ka district director a fika nge hinkulu. And then hi fike hi kuma tatana Hlungwane va hi kombisa ku a va kona district director, hi vulavula na vona. Tatana Hlungwane i yini? Va tirha ka management ka district. Okay, district director i mani? District director i mani Xikovi. Oh, anna ku twa ku Tatana Hlungwane wo district director na Hayi swi nge endleki, yi nga va mihlolo. Nga va mihlolo, district director wa ka hina swi koteki sweswo. Hayi ntolo ngopfu sweswo. A ve endzhaku ka sweswo ni kote ku hi locata i district director vo Xikovi, and then va ni rhumela tinambara ta cooperative director, va ku a swi tirhi hi vona, swi tirha hi cooperative director. Hi vitane hi va komberile district cooperative director ku ri hi kombela va na meeting na vona a Bungeni Health Center. A va hi felangi mona, va tile. Hi fika hi va hlamusela, loko hi va hlamusela hi va vutisa na xivutiso swa ku lo wa mune munhu loyi tisela vanharhu, va va ha lo wa mune i nga ku kume ntirho hi nkarhi lowu va nga interviewa, se hi ta mi tisela wun'wana. Hi va a hi lava ta tiseriwa n'wana a nga ri wa lokhali, hi lava ku tiseriwa munhu wa lokhali, hi ko hi nga ta n'wi teka. Loko ku ri a wa lokhali mi nga hi tiseli, va ku ene wa ha ta ya interview. Leswi vulaka ku ri a va xi vona xihoxo xa vona, va va interviewa munhu wihi loko va nga hi tiseriwa lokhali na. And then endzhaku Oh, lero i PWP swa applyiwa. very swi applyiwe online hi Z83 leyintshwa ku ya hi leswi va vulaka swona. Oh, se swi vula ku lava hala ka n'wina va applyanga. Va applyile swi nge endli. Ni zama ku kombisa Mr. Khalanga ku kusuka a Elim ku ya fika ka Nkuzani, kusuka a Mashawu ku ya fika ka Mashamba ku ri na munhu a nga apply. Futhi i PWP ku ya anti va ta hi byela lava swi va khumbaka. I PWP hi ntolovelo wa kona a yi nga fanelangi yi ze yi fika kokwalano, a ni ri health center. Yes. Health center leyi yi tirhisiwa hi va mani? Se vanhu lava va nga ta va miganga leyi tirheliwaka hi health center liya hi laha mi fanele ku mi hlawula vanhu va mune va suka kona. Hayi a Matangari ni le Chififi, i ta a suka Matangari ni le Chififi mhaka yini? Hi swona hi vulaka swona ku swi vula ku a yi le ku hi serviceni swona. That's why mi kuma ku na ti-service to tala hi le ku langutiseni, swi vula ku va hi swona ti-service hikuva xibedhlele lexiyani xi service vanhu vo tala ngopfu. Ene vanhu vo tala lava mi nga ma tshama vito i va ndzawulo yihi ya rihanyo ne? Ya rihanyo. Swi swo lovile tatani Xikwambani va ta va nghena ka yona, hi ta twa ku va ta hi hlamula namuntlha kumbe mindzuku kumbe rini, mara va ta hi hlamula. Okay. Ni mi twini bo na khensile tlhelo rero. Okay, khensana mina. Inkomo ku laveka vanhu vo ndla leswi, ku laveka vanhu vo ndla leswi vanhu hileswo loko ho ka moka mi nga yimi tanihi rixaka mi sirhelela leswi nga swa n'wina a mi nga kumi nchumu. Na ha vula nakambe ni tshame ni va twa premier loko va ndla va amukela va vulavula hi timhaka ta ti-results ta ka grade 12 a the ranch, va kombise kahle va ku loko i ze i ya teka munhu wa le kule i n'wi teka ntsena hi mhaka ya ku vuswikoti byebyo a byi kona kwala mi nga kona. Ku fana na mina ni nga ni ya tidyondzisela physical sciences kun'wana na kun'wana Afrika-Dzonga, hayi ku physical sciences va yi doja ngopfu vanhu vo tala, mara hayi ku ya khoma mopo munhu a ku ni kombela mi tshineta nyanga hala ni loko koropa mi ku swi lava munhu wa le Matangari a ta ka Bungeni. Ko va sweswi ni nga ka xiyanimoya a ni ta tirhisa rito rin'wana, se ni nge ri tirhisa ni le ka xiyanimoya. A hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we ta yimise ku yini, a hi vulavuleni n'wina ni ta pfumela ntsena lava va nga kotaka ku va swi tiva ku timhaka ta ti-EPWP ti tirhisa ku yini, va nghena va yana hi mahlweni mhaka leyi. A ni la ku tatwa leswiya swo na hala ka yini, hayi sweswi a ni lavi swona. Ni lava loyi a nge EPWP loko va thola va thorisa leswi kumbe swilaveko swa EPWP
hi leswi hina hi ta leswi hungu ri hundzisela ka tatana Neil Xikwambani va ta vona ku ti-director ta vona va vulavula yini na tona va ta hi nyika nhlamulo kambe loko ri na n'wana tiva ku timhaka ta matholeliwe ya vanhu va ti-EPWP nako leswi swa ti-extended public works program naswona leswi swi na swiphiqo loko ri na loyi a swi tivaka ku vandisa ku yini hi nga n'wi pfumelela nghena kambe mhaka nkulu leyi lava ku vulavula hi yona yaleya va bohiwa va ka hina kahle kahle vabohiwa Afrika-Dzonga va za va tala hi kutani ndlela leyi ku nga le ku tirhaniweni na vabohiwa Afrika-Dzonga hi yona ke hi ku vona ka n'wina 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lone FM bongi n'wana timaleki yime ku lungala ku lata hi byela ku mahungu ya misava awara ya n'weta va yimise ku yini ya bongi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lone FM komandela nangona ku Africa wa vulavula hi ku tumisiro mina makumena rina ritimela tintsana ku bela wara ya 12 hi ku tisala nangona ku Africa wa vulavula kusuka la studio 2 hi le Polokwane eka nhlekando a yamkeleni mingisero wo sungula nhlekando hi toko yi khomeni nhleka Botet botamen njani pfukele nga vona bot ni kombela ku kani ngati vulvito akenze ni n'wana wa mitirho wa le Khotsweni ya Botet xikombelo nkulu xa xikombelo ku xa ku vanhu va tshama va khume kumbe ku tala jele i mhaka ya the way va khomisiwa xiswona va bohiwa na hi ndlela leyi va swakudya hi yona le jele imagina i pfuka nampundzu kuma swakudya va ku phakela loko i nga phakanga va complaina ma swi vona nhleketa a ku na need ya ku i twa i nga ri ku va handle swi na nkoka ma swi vona hi mhaka ku lembeni wu endleriwa hinkwaswo ene vanhu lava khumaka i vanhu va n'wi ntsena Botet loko mu ta mi langutisa a ni ti ku na ri kona mi vula yini loko mi ku vanhu van'we i vanhu va n'wi i recycling munhu u huma namuntlha mundzuku wa vuya riqingho lero ri tsema 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lone FM komandela va ri vanhu va khomiwa namuntlha va vuya i recycling naswo swa tiparoli swa tirha na kumbe vanhu va mpela va fana va hundzuluxiwa ku khomiwa samboko swa tiparoli hikuva vanhu vo tala lava va hetelela va tikuma va ri ka va ri ka tiparoli minkarhi yo tala ku nga ri minkarhi hinkwayo mi kuma va ri va lavaya va tlhela ku va ni ta swi vekisa ku yini ku ri va lavaya va ku va khomiwini va huma hi ndlela yaleyo kumbexani ku nga ku ri ntiyiso leswi mingisera swi vulaka a ni tivi we ri yini a hi amukeleni loyi nhlekani minjhani Botet hi pfukele minjhani tati na vayingiseri hinkwavo mina ni ta vulavula hi timhaka ta le Khotsweni ya mina hi ku vona ka mina i timhaka ta ku va ku ri hava mintirho loko ri hava mintirho vanhu a va na plani yin'wana handle ka ku famba va kha va yiva va tshova ku va ta kota ku va va tihlayisa xa vumbirhi na timhaka ta ti-illegal migrants population ya hina yi le ku gonyeni ene yi gonyile ku tlula leswi vanhu tiko ri va ku ri budgeterisiwe xiswona se hi ndlela leyi swi endla ku a Khotsweni ku tshama ku tele that is why kuma ku vhele na le swikolweni na le swibedhlele na hinkwako ku tshama ku ri overcrowded because of population leyi a yi khawuntiwangi i vanhu lava va taku va kha va huma hi le handle na sweswa parula of course mi nga vula swona loko mo swi xiya va lava nga ku vuyavuyeni a tikhotsweni hi vona va lava va nga ka tiparula se va tlhela va recycling hi mhaka ku vona ku bye le handle lebyi bya tika because loko rixa i fanele yi vona ku i dayini kasi le jele leyi va kha va budget menu yi va yi kha yi ri kona yi ri drone and swi ri attractive na swakudya swa kona kambe sweswo na switwa kambe xivutiso hi lexi hi nge ri loko se xiyimo xi te tani mi vona ongeti swi nga va swi ri na ku ri na ndlela yin'wana leyi nga tirhisiwaka ku ololoxa xiphiqo lexi kumbe ku hunguta xiyimo lexiwani ku fana na leswi holobye va vulaka swona ku kumbexana ku fanele lava biwaka va biwa kunene loko ku ri ku va rhwarisiwa maribye va kaya a swi nge pfuni nchumu sweswo a va create mintirho a ku create-iwe mintirho because a ni root cause ya tiveka va yi tiva root cause ku swi vanga hi yini a va create mintirho va endla leswaku tibodara ta hina ti nga ha vi porous milawu yi tika yi ya amahlweni ku fana na le matikweni yan'wana loko i kambe se ni byele loko munhu a ya pfinya
i va ka xota ntirho wa yini loko ya pfinya a ni i pfinyela ku va a teka a yiva mali loko a pfinya xihlangi xa 14 years i lava ku teka yini vo penga lavaya va pengise mhaka ku va a ni n'wina hi n'wina mi nge le ku vuleni ku vanhu va ndla milandzu xo sungula ntsanana vanhu va le ku khomiweni la hi ku pfinya vanhu va le ku khomiweni la hi ku dlaya va ka va nga teki nchumu i timhaka ta swin'wana i ti-believer ni ene swin'wana i timhaka ta ku loko munhu a tshame hansi ti-stress depression and whatsoever swi n'wi endla ku a nga ha tivi ku u hanyela yini then a tikuma a kha a ri ku pfinyeni i timhaka ta mental illness loko mo cheka mental illness na yona yi le ku tlakukeni because of lack of jobs i vicious circle swilo leswi khalanga n'wina mi ri loko munhu a pfumala ntirho i hleketa timhaka ta ku i fanele a endla vugevenga i va ta kota ku ya jele a ya tshama kona hi marito man'wana hi ku ya hi n'we a jele ku kahle a mi ka jele ka dyiwa menyu loko mo ya kwala asakhamu menyu wa kona na n'wina kaya leswi va dyisaka swona mi dyisi swona khalanga ya swona sweswo mina ni nge pfumeli sweswo ni nge pfumeli vele ku dyela tiboncisi swi la henhla tiboncisi asakhamu ku dyiwa tiboncisi phese ku dyiwa menyu wa swa xilungu swi le henhla i ti-model C ani ni me tweni nkomo khalanga 0860002543 hi nga swi nyanyisi swileswi hi nga swi nyanyisi xivutiso xi ri holobye va ringanyeta ku kumbexani ku langutiwa ndlela yin'wana ya matshinyelo ka vanhu lava tlulaka nawu hi ku leti nga ko ndlela leyi nga koho yi hetelela yi nga tirhi van'wana va tsandzeka no humesa mali ya bail un'wana ku va tlhelela va huma va tlhela va tlhelela nto un'wana va ku le ku laviweni tivhene hi mhaka ku i pfinyini ene a ri ka parole hi ku pfinya futhi ni swi twiwa ku ku na muganga wun'wana tivhene ti kha ti tsutsumatsota ku lava mina ya kahlekahle timhaka leti ta parole na to kumbexana ti tirha na ku holobye kumbexana hikokwalaho yini mi nga vhimitana na white paper ku sungula ku jekajekisaniwa hi tindlela leti mi vonaka onge ti nga pfuna a hi amukeleni n'wana mi yingiserilo nhlekani ayi khalanga na vayingiseri ahe papa mhaka ya holobye ni yi vonile ni landzelerisa a va vulavula ngopfu hi vanhu lava va lavaka mali ya bail yo suka ka 500 rand ku ya fika ka 1000 se ni milandzu yaleyo yi tikomba ku a hi milandzu leyo tika yo pfinya kumbe swin'wana i vanhu va lava mo kuma ku a hi ri ku hungaseni byaleni ivi byala mi byi tivaka ni ba munhu hi mpama kumbexani ni yiva mavhengeleni se vanhu vo fana na valava va tele ngopfu va khomiwaka se leswi a swi ta pfuna a hi tlheleleni ka nawu ti-rights ta limitiwa bootcrat that's why va ku na ti-limitation of rights ta constitution munhu u na right ya freedom of movement mara loko a khomiwa freedom of movement a ya ha tirhi se mhaka ya corporal punishment i yin'wana leyi ni vonaka ku ri a hi fanele hi vuyisa a yi ta pfuna na le swikolweni munhu loko a khomeriwa ku va a yivi swidukwana ka pepe a tshama jele bajete ya yena yi tlhe yi hindza na mali ya swidukwana lexi a nga yiva mfumo wu heleriwa na hi mali ma swi vona a va ku mali ya bajete a yi ringani hi fanele hi nyikiwa tivhete munhu yaloye o la tilanjisi va fika va n'wi pavalarisa va n'wi ba a tsandzeka no yima vhiki hinkwaro a nge he ngeti munhu yaloye i deterrence leyi ni vonaku yi ri kona kumbexani na lomu mugangeni ku na tinhisi leti ti celaka masirha na yena munhu yaloye a kerisiwe masirha a yisiwa mugangeni a fika a cela a tirhela mintirho leyi pfunaka tiko a tirhela mali liya ya bail ya yena loko se va swi vona ku se u tirhile a suka a tshikiwa ya kaya a nge engeti mima na vona holobye kambe ku vulavuriwa hi timhaka ta ku bail a yi yi hi ku nandzu tike ku fika kwihi a hi ntiyiso kasi swi hambanile bootpad ani loko mi langutisa ani na ka xiyimo xa kahle ku mara ko tala loko ni kha ni langutisa sweswi ni langutisa swona munhu wo pfinya loyi a endlaku milandzu ya ti-schedule 6 bail ya kona ya tikanyana a yi olovi ku fana na swi ya hi tixedula ni ku na tixedule letiwani na ntikelo wa tona a wu fani na bail ya kona a yi fani
se swi vulavula va nga ta va ta hi byela leswi a vo hi xisa o hembe lava nga vula sweswaku bail a yi fambelani na ku nandzu wu na matimba wu tike ku fika kwihi bail i bail nandzu i nandzu a va fanele va ta na statistics ni tiva loko a ni nga no hlamula ku why ni nga va vutisangi ku vumbhoni byi kwihi ku swin'wani vanhu vo ti vulavulela mara hikuva hi kha hi endla research yaleyi kha hi vona ku vulavula ka thelevhixini va yi komba tipheri ta muxaka yaloyo ti va ti ri henhlanyana munhu kahlekahle vanhu lava va fanele va ya jele hi va lava ti-schedule letikulukumba lavan'wani a va na a nghozi ka society hi fanele va tirhisiwa loko rape ni mutini kha mi vulavula na miyingiseri mi ku rape a yi hi ku wena u hantirho ko va munhu a nga na moya loyi wu n'wi endlaku a rape vanhu se ka matiko man'wani ma le handle mama-arab loko u rape va ku kuma ku rayipile vo ku faka injection swilo leswi nga ha tirhi swilo hinkwaswo leswi endlaka ku famba wu karhata masiwa munhu yaloye mi n'wi kotile ende u tshama ka vona wa dya vuswa a nge he ngeti na siku na rin'we se i tindlela leti a hi fanele hi ti langutisa se hi marito man'wani kahlekahle ku va hi ta lula na vugevenga Afrika-Dzonga a hi fanele hi va na swilo leswi swi chavisaka vanhu ku va voniwa nandzu leswi ku ya hi n'wina mi vona ku ngeti leswi nga koho a swi le ku tirheni a no vula ku loko ya ka national dialogue topic leyi yi sungule kahle ngopfu hi kha yi ya ka national dialogue laha hi ya ku tivutisa tanihi vaakatiko ku hi ya kwini hi fanele hi endla yini ni vona nga ku constitution yi fanele ya amendiwa ma swi vona exikolweni hi complaina hi ill discipline ya vana khale vana a vo biwa ende a ku ri na order se i ti-question leti tanihi maAfrika-Dzonga hi fanele ku ti vutisa tona ku ri xana ha ya mahlweni ku corporal punishment yi beniwile na kumbe ha yi vuyisa mara yi monitariwa ku hi nga vi liya ya tihanyi ma swi vona a hi ta lunghisa swo tala la tikweni leriwa ma swi vona mina mara ni yima na leri mi nga hetisela mi nga vulavula hi rona ku loko munhu a yivi swinandzu lowu nga ri ku wu nga ri ku schedule yona leyi mi nga vulavula hi yona kumbe wu nga ri ku nghozi ka vaaki ku ri sweswo kumbexana a ringeta ku yivanyana xichokoletani kumbe a yivanyana xidukwani na hinkwaswo siya a ya ba piki emugangeni va ku hayi loyi lowa wa xidukwani a ba piki ya 6 meters ya 6 feet ku nga ri 6 meters 2 meters 6 feet yaliya a ni swi tivi magistrate un'wana a mi n'wi tiva kwala giyani hi nkarhi wa Gazankulu a magistrate yaloye loko u kuma u n'wi byala a swi vona ku wa tirha a ku gweva ku ya kela tirha u yimeleriwile se a swi va chavisa ngopfu vanhu hi ndlela yaleyo se ma vona loko hi ku correction a hi koreketeni vanhu phela ku teka munhu mi n'wi pfalela jele mi n'wi koreketa yina yi ri dukwani munhu yaloye correction ya liya yo tirhisiwa swi tirhisa ku swilo swa tirheliwa mazivona i correction leyi nga durhiku Bootpad ni nga nghena na le ka liya yin'wana liya ya vandla leriya hayi swi tshikeni kona enkombo I cancel on 0860002543 amukela n'wana lo a ku na munhu la 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na ku na munhu a hi tweni kumbe angula mi ku yini yaleyo mhaka va ri tindlela leti va bohiwa va khomiwaka to khotsweni na toho ti na xiave ka ku nyanya ka tinhlayo ta vanhu lava va kumeka ku va kha va ya khotsweni swi nga heli se we uri yini hi le ka 0860002543 un'wana mi yingiserile nhlekani aye papa ni pukile hi pfukele papa hi nga vona ni kombela vulavula hi yaliya le makhotsweni ya na mina ni vona liya le makhotsweni khalanga yi ta karhatanyana ku hi nga lwana leswaku overcrowding kumbe ku tala ka vabohi hi ndlela leyi system kumbe matirhelo lama mi veka xifoni xipikarini kumbe mi yi khome kunene hi voko poti loko mo yi khoma kunene ivi mi tshika leswin'wana mi nge le ku swindleni mi vulavula mi heta mi famba ivi mi tala ya mahlweni na leswi mi swi endlaka inkomo a xi le titlhava hi ndlela khalanga yi tona liya le makhotsweni khalanga maendlele ma kona kumbe system leyi va ngo i correctional services ni vona yi nga ri yona
hi mhaka ni tiva matirhele ma yona. Munhu wa khomiwa namuntlha ivi a gweriwa ivi va ku se i mbohiwa i yisiwa ekhotsweni. Lexi ku swi endliwa laha ni khalanga process liya a yi helelangi ku pima ku yi nga vupfisa munhu a va munhu la nga cinca. Hi ku loko o gweviwa namuntlha va ta ku mundzuku va ku va n'wi yisa ka program yo karhi maybe va ku i social worker. Va n'wi yisa ka social work program va fika va n'wi interview va nga ta n'wi interview swona ivi a ya vonana na psychologist a ya vonana na spiritual counselor ivi va n'wi tshika hi ndlela yaleyo. A hi loko le gweviwe 5 years va ku i ta qualify parola a xikarhi ka yona 5 years yaleyo la nga 2 years and a half. La xikarhi laha loko a gweviwe hi 27 ta April lembe leri xikarhi lexiya ku ta hela 2 years liya a karhi ku nga endli nchumu hi ndlela swa ku pfuna ku a va a cinca mahanyelo ya yena. Ivi loko se va vona ku i sale na 3 months ku a kuma parola hi kona timanjeni va nga ta hlavuya ka yena va n'wi mhaka ku wena a wu khomiwe ku tshova exiphazeni xa ka manimani tana i ta attenda program maybe va ku i economic crime kumbe program ya anger management loko ke maybe a wu be munhu. And program yaleyo swo endliwa 1 hour ntsena ivi just va kota ku fila ka tifomo tetiya va fila ka tifomo va chela ka file ya wena va yisa kwini a parole board va ku munhu waloyo i endlini economic crime program anger management leyi wa endlini swilo leswi ka 2 years liya kumbe 2 years and a half swilo leswi a ngo lo spenda 2 hours ka yena loko fika le parole board va ku himpela i endlini program ya 1 2 3 wa qualify ku maparole a humela handle munhu waloyo i cincile. leswi swi vulaka swiphiqo leswi nga na swona laha swo endliwa hikokwalaho ka ku va vanhu lava a va fane va tirha ntirho va nga tirhi munhu a yivela kunene correction ya kona yi yiveriwa kunene yi lava ku endliwa hi ti-last minute. Ku endliwa leswi ngo i tick box exercise and then a no blame ngopfu vatirhi hikuva va nga na maybe na budget leyi yi allocatiwa ku process ya correctional system yi kota ku tirha. A swi helelangi ti-resources a ti helelangi. That's why lava swigwevo leswikulu ku va yisiwa lomuya vo sakhara la hi kona na budget ya ku yi nga henhla va famba ku va endla ti-program ta tidyondzo ta mavoko va famba ti-workshop na swin'wanyana va kota ku nghena na xikolo va na ti-unisa hub va kota ku va dyondza xikolo va endla mintirho ya mavoko vo carpentry na swin'wana na swin'wana. mara leswa ti-system leti tirhaka ka tijele ta hina ta mfumo a kalanga leswiyani vo microwave system va bohiwa le va lunghile ende xin'wanyana leyi a vulavula hi overcrowding. Ku na vanhu loko ku huma tikweni ra le handle i lo khomeriwa maybe ku va a ve la tikweni swi nga ri nawini va n'wi gweva 3 months liyani i fanele ku yi na bail. Loko n'wi byela ku okay bail wena i na bail ya 300 rand va nga humesi bail na to byela ku mali ya leyi tele ngopfu ni ta yi byala ku no huma mara loko a ri hayi ni mi tweet loko na hetisela khalanga leyi vava ngopfu loko munhu waloyo o kumeka ku a khomanyana hi mukhuhlwani a vabya mavabyi yo karhi ku fanele ku huma maphorisa ya n'wi fambisa ku n'wi yisa xibedhlele hi movha wa mfumo loko ku hayi la xibedhlele xa kusuhana swi nge koteki a yisiwi ka xa le Pitori ebudget yo tanihi kwihi. Mfumo na responsibility ya ku endla swilo sweswo inkomu khalanga. na mi twa papa cancer swinene i tlhelo rin'wana leri hi nge le ku ri kumeni a cancer swinene mingisero wa mina swi vula ku fanele ku tirhiwa hi matimba ku langutiwa kumbe ku antswisiwa xiyimo lexiwani hi ndlela yaleyo kambe ke a hi hundzila. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. I nkarhi wa ku hi twa wena mingisero wa mina 0860002543 na n'wana ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi amukeleni n'wana mingisero lo nhlekani. Anhlekani botsat. Aye bot. Isikala vito. Mina no lava ku vulavula hi swilo swimbirhi.
yeah la ni vona ku maybe na overcrowding yi vangiwa hi swona yeah ku nga ti-trivial offenses ku na ti-offenses leti ti vitaniwaku ku ti-trivial ku fana na loko va ku munhu ve ri ivi chocolate ya 5 rand ivi a fika nyikiwa xigwevo because a ni yi regadiwa as theft. Yin'wana ya vumbirhi category hi leyi ya contravention of the Immigration Act yi vitaniwa usually va chajiwa hi section 49 swi vula ku i fikile tikweni i tshama nkarhi wa wena wu hindza nkarhi wa wena wu hindzile va la tikweni munhu wa tshama ekhotsweni especially va butiwa hi foreigners va tshama khotsweni hi mhaka section 49 so mina vonelo ra mina i ku milawu ya hina yi fanele yi cinca especially maybe na kwala ka ti-trivial offenses ku loko ku ri ti-trivial offenses because problem yi sukusela kwele va gweviwa kona a yo va problem ngopfu leyi yi vangiwaka hi correctional services because correctional services ntirho wa yona i ku hlayisa vabohiwa so kwele va gweviwa kona vanhu lavawani ti-offenses to karhi leti nga trivial va fanele va va na ndlela kumbe ku cinciwa milawu ku ti-trivial offenses ti ta diriwa na tona njhani because tijele to tala ti-overcrowded because of vanhu lava va nga commita ti-trivial offenses and na lava va section 49 va ti-illegal immigrant se kambe leswi va taku na swoho holobye swi ta tirha hi ku leswi sweswo swa milandzu leyi kumbexani yi nga vonaka ku yi ri yintsongo ku ya hi laha mi ringanyetaka kona kumbexani swi nga tisa tlhelo rin'wana kambe xiphiqo lexi tlhelaka xi va kona hi lexiya xa ku na va lava va nga na milandzu leyikulu leswi hi byeriwaka ku swa ndliwa le ndzeni ku va kota ku vuya va lunghini a swi ndliwi kumbe ku hehliwa ku a swi ndliwi but no one nkarhi wun'wana ni bilaku hi ti-case ta ti-inmates loko ku nkarhi wa vona wu fika laha va nga eligible for parole a minkarhini yo tala before munhu a va eligible for parole i fane a famba ti-programs to karhi then loko va vona ku ti-program teto i ti pasile ivi then va n'wi granta parole ku na sitting yo karhi hi parole board leyi va ku yi ri kona loko se munhu a comply na swilo hinkwaswo leswi a fanele swi endla mara problem i ku I think maybe lack of resources in terms of personnel vanhu lava fanele va tirhaku sweswo swo vona ku swilo swa tiparole ta vanhu ti hatla ti processiwa so ku va ku ri na hi vonelo ra mina i nkayivelo wa vatirhi kumbe bodo ya kona leyi dilanaku na timhaka ta tiparole a yi ringanelangi kumbe a yi na nhlayo yo tala ya vanhu lava va nga tshamaku hi ku hambanahambana va kha va decide tiparole ta vabohiwa na ku xin'wana lexi xi tlhela ku xi va kwala ka ku ti-program leti ti va ti famba nkarhi wo tanihi kun'wana mingiseri va tirhisa maendlelo lama ma ku xi makiwa lexiya xo vupfisa swilo kwala na kwala microwave tactics a minkarhini yo tala botpet loko va considera parole va let's say maybe munhu a commit offense yo fana na rape kumbe murder obviously vanhu lava a nga commita sweswo ka vona for instance munhu loyi a nga rapiwa kumbe family ya munhu loyi a nga rapiwa kumbe munhu loyi a nga dlayiwa kumbe family ya munhu loyi a nga dlayiwa yi ta interviewiwa hi vonisiwa emahungwini a ni te ku endleka yini kambe ni mi twini mingisero mini khesedi tlhelo rero mi nga ta na rona 0860002543 nongona ku ya fika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yeyi khomete hi timhaka hi ndlela leyi ku sele timinete tinharhu yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na bonge n'wana timaluleke kusuka kwalano hi bula na makaxolegana hi languta mhaka leyiwani ivi kusuka kona hi ta kota ku bula na hosi Mdavula kambe ke we u ri yini nhlekani mthembu vanhu minjhani i pfukeli papa minjhani i pfukile man a khensa
ndzi kombela ku nghena ka leya makhotso leyi ya xa ku sungula ni kombela ku vula leswi Bootpet xilo lexitsongo xi nga endla ku munhu a nghena jele lexitsongo ni kombela ku nyika xikombiso lexi ku na va ku tala lava ni va tivaka va nga le jele hayi ku avo va swigevenga hi ti-accident munhu wa ndlhula stop sign a nga xi voni a thumba na movha ku lova munhu va n'wi chaja capable homicide ivi a ya jele se loko ha swi kota ku tiva ku loko mi vona vanhu va gqoke ti-overall ta orange hi nga vheti hi va tengaka swigevenga leswikulu a hi hinkwavo vanhu lava nga le jele va nga dangerous Bootpet xa ku sungula xexo kambe loko byi tlula nawu i xigevenga azwa mara a hi munhu loyi a nga dangerous ni nga mi nyika xikombiso xin'wana futhi u nga va na xibalesa xi ri na maphephe u kwa xi tlilina kata ku sale bullet a wu swi vonangi yi tlula bullet daya n'wana wa wena va ku charge hi murder but you're not a criminal Bootpet xa vunharhu Bootpet ku na mhaka ya bail mfumo yini wa ti exposer sweswi ku swin'we loko ku ri na mali u nga kota ku va u xava freedom u nga kota ku va u xava justice that's why va ri concern ku vanhu va afford bail xa vunharhu Bootpet swilo swi tikomba ku jele kahle nga ku endleliwe swisiwana loko ri xifumo you can buy justice u ya hala na hala u tiphina xa vumune Bootpet yi tsatsamuxeni nyana yaleyitsongo yaleyo ya ku loko ri xifumo you can buy justice hi mhaka ya ku lava nga swisiwana anakeni va tshama khotsweni va tsandzeka no humesa mali ya bail hi swo vula ku swona leswi vulaka swona van'wana u kuma ku sweswi u endle crime and then from there a wu afford tiloyara ta le henhla vo u kuma lavaya va legal aid legal aid na tikhoto hi xilo xin'we mi nga xisi Bootpet because a nga hakeriwanga nga na zile ku defendela laha ku va ku tlanga hi vana va vanhu Bootpet xa vumune Bootpet minister swi tikomba ka nga swi tivi ku ntirho wa correctional service i yini i ku correcta vanhu i ndzulamiso ku fana ku xikolweni nga tsala nga swona va tlhela ku nyika ku ndzulamiso se swi tikomba ku lahlekela hi information laha nga swa ku humelela yini xa vuntlhanu Bootpet nkarhi wu fambini mhaka parole ku na ku pretenda hi xitandza mi na ka xikombiso ku na mulungu loyi a khangajisa vanhu na le tinghala Scott Crossley a va hlamusela ku loko a ri le jele a tshama khome Bibele he was so innocent hetla kuma parole so tiparole ta ku tala vanhu va nyikiwa because va pretenda le jele that's why va kumaka Bootpet ku va na danger hala handle so a na swa ku tala Bootpet nkarhi wu fambini bonge ndlovu la Garankuwa Kensel Botman ni nga pfumela ku va ndla vukanganyisiku anakeni loko mo languta vanhu vo tala va kumaka tiparole van'wani va ko va tlhelela swi vula ku hi mpela vo ndlela ku va hi bayizisa leyi va ku hayi hundukini munhu a nga dixa munhu ya rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekeni Bootpet leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi vuli ku se nandzu wu herini nandzu u fanele u lavisisa u ya mahlweni se ku u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga n'wi namulela se swi yisa ku swi landzani ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fara namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani swilo swi voniwa kahle ku endliwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail hi ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyi wona a va nandzu se ehlisa ku yini kusuka kwalani enhlekani khalanga na muhumelerisi Ncindani me ni vona onge lexi a xi ta olovisa nyana ku vabohiwa va hungutana nyana laha emakhotsweni xo sungula ku ta va ku ri mhaka ya ku loko munhu a khomiwile ku fanekele ku langutisiwa ku i na nhundzu ya njhani kumbe i na swa le mandini kwalomuwa ka vutomi bya yena kumbexana i na mali ya bangi u ri njhani loko a nga na mali a ri na nhundzu yo karhi nhundzu leyi fanekele yi xavisiwa ku va yi ta n'wi hakelela ku n'wi xavela swakudya le khotsweni xa vumbirhi a ku ri ku langutisa ku okay loko munhu tsandzeka ku hakela bail swi vula ku a nga ya kumeriwa ntirho wun'wanyana wo tikanyana a tirha hi makumu loko se a hete ku tirha ntirho walowo a kota ku nyikiwa bail hi ku
swi tikomba onge makhotso ya hina hi ku olove ngopfu khalanga vanhu a va ha ri ku chaveni swi humelelaku le khotsweni so nawu fanekele wu cinciwa khalanga. Exikarhi Potpet na muhumelerisi Mr Ncindani Potpet ni kombela ku khumba leya makhotso timhaka ta makhotso ku ze ti fika laha ti va nyikaku problem va vona nga ku population leyi nga le ndzeni yi tala ngopfu va tsandzeka na ku yi control i ku makhotsweni a va koti ku tumbuluxa swilo leswi nga endla ku vanhu lava va keepiwa busy swi tlhela swi vuyiserisa community leyi vona va nga ku yi onheleni. Why makhotso a nga pfuli mapurasi ku tekiwa vanhu lavaya va ya tirha ivi loko va tirha ku tlhela ku benefita community ku loko va ku tele leswi loko vo fika va pfaleriwa va na ntirho na vona u nge voni vanhu ku tala loko loko va tele hi loko se va ku nghenisela profit a ku endliwa mapurasi ku tekiwa vanhu va ya tirha ku benefita community ku va onhela community. Potpet mfumo wa hina u tsandzeka ku pulana swilo leswiwani mali yi tele ngopfu makhotsweni leyi fanekele yi tlhela yi pfuna community tiko hinkwaro ri tshama kahle i mhaka benefit ya tikhotso letiwani. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Aye Mahashi, aye Phetkhalangi bekiswayo la ka kumana. Mahashi, i swihi swimbirhi leswi endlaka swa ku makhotsweni ku tala. Varindzi lava rindzaka leti budareni a va rindzi hi ku hetiseka hi ku hi kuma vanhu lava la tikweni ra hina va nga ri na yini va nga ri na timfanelo ta ku helela la tikweni ra hina swi kombisa kahle swa ku vanhu lavaya a va le ku tirheni hi ku helela swi tikomba kahle swa ku a hi swihehlo swo tikomba kahle ku ri a va le ku tirheni hi ku hetiseka vanhu lava va nghena hi ku nyika coco le va nyika vanhu lava coco ku ri va ze va nghena la. Number 2 Mahashi loko mo huma kwalani muya a swiphazeli leswi va ngo hi makula mu ta kuma vantshwa va hina va tshamile more than 10 ya vanhu va tshamile va le ku dzaheni ka timbangi va ze va dzaha timbangi hi ku a ku na xilo xa ku khomeka a ku na mintirho ya kala Mahashi a ka ha na mintirho ende vanhu loko va tshamile va tele va qavanga swilo swa ka swi nga lulamanga ende loko va ze va endla swilo swa ka swi nga lulamanga va swi leswaku loko va khomiwa le va yaka koho va ta hlayiseka va ta dya va xurha. Inkomu Mahashi. Rixile Potpet na Ncindani kwalano mina hi mavonelo ma mina loko government a va swi cinca swilo swa swakudya munhu un'wana na un'wana la nga le jele a phameliwa hi va ka vona suka swakudya ku fana na loko hi ka hi yiseliwa xivonelo loko herile a ku dyeni ka vuswa ni vona nga ra swi ta hunguta swo tala a swi ta va punishment munhu a ta swi tiva ku loko a ya le ndlela ya ku n'wi dlayini a swi ta hunguta swo tala ngopfu se loko vanhu va ha ri ku tirheliweni hi hina hi nga ku hakeleni ka xibalo va kha va abuse xibalo xa hina leyi a phakati leyi hina hi hakela ku xibalo hi ri ku hluphekeni sweswi hina ti-middle class hi hina hi nga ku hluphekeni sweswiwani vona va le ku dyeni mahala va le ku dyondzeni ka xikolo mahala mara vanhu lava nga le handle na NSFAS yinene u fanele u yi lwela i ta ka Afrika wa vulavula Potpet ka tika hayi a riti tiko ra n'wina hambi hi fiki njhani kwana ku vula ka n'wina inkomu. Se mi ri susile a ra ra hina ra n'wina ra mina se swi vuye ka mina kambe mihleketo leyiwani kumbexani loko wo vulavula hi yo siku rin'wana na lava Khosato a ni le ku va kumeni a ni fanele ni bula na vona ni twa ku va macha swihi a mbombela kambe loko ni nga va kumi a ni lava ku kamba ka n'wina ku mihleketo leyi hi nga vulavula hi yona loko se hi vuya mahungwini hi heta ku bula na hosi Mdavula ku hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti ku va va bohiwa un'wana na un'wana a yisela mubohiwa wa ka vona swakudya swi nga va njhani ende vula ku un'wana na un'wana a sapota n'wana wa yena loko ri n'wana wa yena kwele a sapota loko ri ku nuna wa yena kwele a n'wi sapota ku ri nsati wa yena a n'wi sapota sweswo loko va ku lan'wa yi ku dlandlala kwele a ni van'wana va ku lan'wa va ka n'wina va ku leti ma dyisa mbitsi leti ku na ku ri kumbe un'wana lava ku mi twisa hi futa ni tivi hambi hi loyi ehlekeni Potpet leyi va vulaka hi holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi loko se nandzu wu herini nandzu u fanele u lavisisa u ya mahlweni se loko u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se leswi yisa ku se landzani ndzhaku
a ni munhu rhanga na wala South Africa vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana na namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani fere swi voniwa kahle ku endliwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail hi ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyi wona hava nandzu se swo ehlisa ku yini kusuka kwalani a nga namuleliwi kahle holobye ve ri yini naswo tatana Gana vona ve ri yini a hi amukeleni xirho xa Rise Mzansi tlhelo xirho xa huvo ya endla milawu jara lelifara nkulukumba Makashule Gana hi twa ku va ri yini ka mhaka leyi Gana enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM enhlekani Khalanga ni le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula na Munghana Lonene no a ya khensa swinene kumbexani n'we mi nga kusuhi naswona hi pfuneni ku twisisa ku n'wina na holobye kahle mi ri yini nako holobye ve ri yini n'wina mi ri yini mi hambana kwihi kumbe mi fana kwihi all right so leswi holobye a nga vula so holobye wa makhoto leswi a nga vula so ku ri no hi fanele hi langutisa hi tlhela le ndzhaku leyi ku ya tirhisiwa nkhavi kumbe corporal punishment leswi swa ku ri matsundzuka nkarhi lowa khale a ku ri na lava loko va dyohile a vo namuleriwa kunene loko va voniwe nandzu so leswi khotonkulu khoto ya vumbiwa yi nga te a swa ha fanelangi swi endliwa ngopfungopfu loko hi langutisa ku ri xidemokirasi i xidemokirasi xa ku langutisa ngopfu timfanelo ta ximunhu so loko tolo holobye a zama ku pfula debate leyi ni vone ku ri no ni fanele ni angula ka leswi a nga vula swona ni ku ri kombisa ku ri no a hi fanelanga hi tlhela le ndzhaku leyi humaka kona ka ku ri no ku tirhisiwa mhaka ya ku ri vanhu loko va dyohile va biwa va namuleriwa va leswi a swi humelela ni xikolweni so ni ku no ndlela ya ku ri hi ndlela leyi ni hambanaka na yehe hi yona hi ku ri hi fanele hi langutisa ku na milandzu yin'wanyana leswi hi nga ta ku no a hi nge munhu sweswi u ye a ya yiva maybe perfume exitolo ka nkarhi wa sweswi munhu u yisiwa jele hi ku no hi fanele hi langutisa ku ri ku na vanhu van'wanyana milandzu leya vo va nga yi endla hi ku vona ka Rise Mzansi a yi fanelangi yi endla ku ri no hi ya spenda 450 rand hi siku munhu a ri xitokisini a ri jele hi ku xin'wana lexi bebi vayingiseri va fanele va xi tiva i ku ri ku va ku munhu wun'we a va a ri jele xibocho xi ri jele hi siku i 450 rand mina n'wehe Khalanga hi badela 450 rand ku ri hi munhu loyi a va a ri jele so ni ku no hi fanele hi endla mhaka leyi ende swi koho ka nawu wa Afrika-Dzonga ku no van'wanyani va ta ku no va sentesiwa kumbe loko magistrate a ku no wehe ku nyika community service mara a yi tirhiwi kahle leya community service ku ri va magistrate a va ha endli ku ri no va ku no wehe u fanele u endla community service leyi ku nyikaku yo fanele no u ta hamba u cleana u ta hamba u basisa switarata u ta hamba u basisa emasirheni u ta hamba u ya cleana xikolweni u ta hamba hi ku ri ku fanele ku va na leswiya swa ku no loko munhu a endle nandzu community swi vona muganga wu swi vona ku munhu loyi u endle nandzu u endle nawu ende u le ku tirheleni nandzu lowu a nga wu endla hi ku ri a tshama le jele 3 months then a dyondza vugevenga bya ku ri no loko se a huma laha u nghene hikuva a yive roll on kumbe perfume loko se a huma u va se a dyondze vugevenga bya ku ri se u ta karhata community so hi swin'wanyana leswi hi nge no a ku laveki corporal punishment a hi endleni ku ri vanhu lava va tirha and van'wanyana va kombisa Khalanga hi ku and na rhandza ku ri vayingiseri va na van'wanyana va na mavonelo va ku no
leswi a swi nge dlayi leswi unge vanhu va ta clean a swi nge dlayi EPWP na loko hawa lexi hi nga ta xi endla i ku ri no vanhu lava va nga le ka EPWP va fanele va trainiwa ku ri ku ta va community correctional officer swi vula ku ri ku ta ku ri vo ti-supervisor ta vo lava nga dyoha kumbe swigevenga leswaku no se sentesiwile mara hayi ku ri swi ya jele hi vo ti-supervisor ta kona so a ku nge vi na munhu loyi a nga ta helela hi ntirho wa EPWP to va tlakusa eka xiyimo lexi va nga le ka xona sweswi va nghena laha ka ku va ti-supervisor van'wani va ri timhaka teti ta ku namulela na hinkwaswo leswiwani kahle hikokwalaho ka yini hi fanele hi hambana i ncini xi endlaku ku hi va na mavonelo yo hambana ka ku namulela hi ku van'wani van'wana va chava no nghena kwala moyeni va ku na le swikolweni swa hina swi fambi vana a swi ri kahle loko va ha namuleriwa sweswo hikokwalaho ka yini hi fanele hi hambana hi nga swi voni tihlo rin'we timhaka ta matshinyelo na ku namulela loko so ku va hi hambanani na laha hi humaka koho hi kurisiwe ku hambana hi ri vanhu so a hi humi ka ndyangu wun'we so mavonelo phela loko vo langutisa khalanga ku va hi hambana hi mavonelo swi ya ni laha hi nga kulela koho ndlela leyi hi nga kurisiwa xona so munhu loyi a nga kurisiwa hi ku namuleriwa u to twisisa ku ri no ku va a lunghisa nkarhi hinkwawo munhu u fanele a biwa ku fanele ku tirhisiwa nkhavi ku fanele ku tirhisiwa bandi mara ku na kun'wanyana u fikaka swi va swa ku no laha se manje yo nghena laha ka ku ri se ko va assault ko va abuse hikuva van'wanyana va dlina loko va karhi va ku va tshinya hikuva ku ri se va dlina va bukutela munhu a za a hundza misaveni ku ve ni a ka ha ri ku tshinya loko se munhu a hundza misaveni kumbe a dlina a yisiwe exibedhlele a wa ha tshinyangi loko u fike kwalano hikuva u teka munhu loyi u ri no a hi langi ku n'wi yisa jele mara u fanele a biwa to the extent ya ku ri manje ku fanele ku va a yisiwa xibedhlele ku se manje Department of Health yi fanele se yi nghenelela ku ri no munhu loyi a tshunguriwa so hi swin'wana leswi loko ho swi langutisa kahle a wu nge ri u lava ku seyivha mali ya munhu loyi ya leyi a nga ta va yi tirhisa jele mara mali liya yi fanele ya tirhisiwa ku ri a tshunguriwa xibedhlele hikuva tanihi community kumbe tanihi khoto mi nga te a namuleriwa so hi swin'wana nga ku no hi fanele hi langutisa matirhiselo ya mali lexi ni nga yimeki na xo hi ku no munhu a nga yiva lofo ra xinkwa khalanga a yisiwa jele then hi ku no wehe u yive xinkwa hi ku a wu twa ndlala hi ku yisa jele ende hi ta tirhisa 450 rand hi siku ku va u jele so wa hi nga tirhisi mali ya tindlela ta ku ri no vanhu va kota ku tshinyiwa kahle ku nga ri obviously lava a hi loko munhu a reyipile loko munhu a dlayile loko munhu a endle vugevenga lebyi hi nga byi classify ku ri i serious crime vavo hi vo va fanele va tshama jele ene xin'wana ni nga xi vula tolo khalanga ni byele holobye ku ri no na mhaka leyi ya parole yi fanele yi langutisiwa parole a hi mfanelo ya ku ri no xibocho xin'wana xi na mfanelo ya parole parole leswi fanele u swi tirhela swi vonakala ku ri na wehe wa tsongahata eka ndyangu lowu nga wu dyohela mara na le henhla ka community leyi nga yi dyohela loko munhu a nga tsongahati munhu loyi a nga fanelanga humesiwa hi parole a ku na mfanelo leyi nga kona eka vumbiwa bya tiko byi nge no xibocho xi na mfanelo ya parole so swin'wanyana leswi hi fanele hi langutisa sweswo swin'wana leswi ni nga swi andlala ka njhekanjhekisano wa tona ni kombela mi ni khomela tani hi ku lava loko hi hetisela hi nga swi hlangahlanganisi hi kota ku twanana kahle ku na rito rin'wana ri talaka ku tirhisiwa ku fana na muyingiseri loyi a nga te kahle vanhu lava va nga tata makhotso ku vulavuriwa hi ku va tsandzeka ku hakela kahle va tsandzeka ku hakela bail kumbe va tsandzeka ku hakela fine leswi a ni milandzu yin'wana va ta ku ku na option ya fine kahle hi swihi kambe mo ni khomela tani ni tshungula ni hundzayela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
hi yo mhaka hi ri na xirho xa huvo yo endla milawu kusuka ka vandla leriya ra Rise Mzansi i tatana Makashule Gana hi bula na vona la hi mhaka ya swiringanyeto leswi nga ringanyetiwa hi holobye leswi khumbanaka na ku tala ka vabohiwa a khotsweni hi ndlela yaleyo se hi la ku twa ku mi va twile hi laha va nga andlala ha koho ku ya amahlweni se na ta hetisela na vona hi twa ku va hetisela va ku yini tatana Gana va ri swi kahle ku loko munhu a onhile na tiko ri n'wi vona i le ku tirheleni xigwevo xa yena ku fana sweswo na n'wi van'wana mi kha mi ringanyeta ku kumbexani swi tiveka ku hale ka va nghena purasini loyi a nga onha hi loyi swi vula ku loko a onhile kutani hi a nga ta ya ba piki loko ku ceriwa sirha ra swimanimani sweswo swa kutani ya swin'wana swa leswi kumbexani swi nga hetelaka swi va koho na ku chava loko ku nga koho ka ku van'wani va ku he timhaka letiya ta ti-EPWP tona ke a ti nga ta kavanyeteka ke va kombisile ku a ti kavanyeteki va lava va tirhaka swoho va ha ta ya mahlweni va swi tirha kambe va ta va kha va langutela va lava va nga ta va kha va tisiwa laha na lahaya hikokwalaho ka swivangelo sweswo swa ku va ri va voniwe nandzu ka milandzu hi ku hambanahambana ka yona swi tsundzuxa un'wana munhu va ku ku na ntirho hala va ku he merise loko ni thoriwile a swi nga ta kavanyeta 350 ya mina hi mpelampela se munhu olaha 350 a nga hala ku ya ku tirheni kambe va ni tlhelela ka tatana Gana ni pfuna ni ku twisisa ku hi ta kota ku yi famba yi basile ku kahle timali leti ta ku hakeriwa leti ti hakeriwa ka bail kumbe ti hakeriwa ka loko se munhu a voniwe nandzu so ngopfu vanhu lava nga tala ku na nhlayinyana yo hlaya lava nga le makhotsweni lava ku ri no a va fikeleli ku badela bail kuma ku ri no ntsengo lowu magistrate a wu vekaka a nga koti ku fikelela ku ri no a nga badela and then na va tshame ekhotsweni nkarhi wo leha and kuva ku ri no nandzu lowu a nga wu endla a lowa a wu ta n'wi khipa kumbe loyi a nga ta endla ku ri a tshama ekhotsweni nkarhi wo leha so hi swin'wanyana leswi loko ka proposal leyi hi vekaka ku ri no hi fanele hi langutisa na ndlela leyi ya bail ku na milandzu yin'wanyana ya ku ri no loko ve ni munhu wa tiveka ku ri u tshama kwini ku na involvement ya family and so forth ya swi tiva van'wanyani ngopfungopfu ka milandzu leyi ya minor a swi bohi ku ri munhu a nga tshama khotweni ngopfungopfu loko ve ni a nga fikelela ku ta hi siku leri khoto yi nga ta n'wi kombela ku ri a fika hi rona so hi swin'wanyana eka full proposal ya he hi swi vekaka ka ndlela ya bail hikuva xikulu ngopfu hi lava ku hunguta nhlayo ya vanhu lava nga le khotweni lava va nga fanelangiki ku va va ri khotweni loko ni munhu a nga wu tirhela nandzu wa ya a ri handle siku na siku a tirha a voniwa xikulu ku ri vanhu va n'wi vona ku ri munhu loya u le ku tirheni hayi ku ri va ku munhu va ku le va tshamile van'wanyana va endla va le ka ti-Instagram na ti-TikTok va endla na vantshwa va hleketa ku ri no maybe ejele ka nandzika so vanhu va fasa ku no loko endla nandzu hi fanele hi ku vona u ta dloka na uniform ya ku hambana na van'wanyana va swi ku no loko munhu n'wi vona a dloke uniform leyi a tirha hi ndlela leyi u le ku tirheleni ka nandzu wa yena swi nga endla na ku no swi discourage vantshwa ku ri va nghena eka vugevenga so hi swin'wana leswi swi vona mara fanele hi tirhisana na miganga hi tirhisana na va le vuhosini hi tirhisana na tikhansa hi tirhisana na komiti ya miganga ku ri no hi swi tiva ku ri no loko ve ni ku na munhu u dyohile huma rifara and then loko ku ve ni khoto yi ri munhu loyi ni yisa community service fanele ndzhaku ka swi byeriwa tiko ra rifara ku ri no munhu loyi u dyohile u ya yiva tintangu exitolo xo karhi so hi te tin'hweti tinharhu u ta tirha so n'we mi ta n'wi nyika ntirho wa njhani va ku no munhu loyi u ta hamba a tlilina le emasirheni vhiki na vhiki kumbe siku na siku ta hamba a tlilina hi lava ku kuma ku basile so vanhu va sala loko va fika lava vona ku thyakile va ku no swi vula ku ri munhu loyi a nga le ku tirheni hi ku oversight yi fanele yi tlheriseriwa eka community leswi swa ku ri xin'wana na xin'wanyana hi ku no hi swa magistrate xin'wana swi le kule hi ri vaakatiko a hi lunghiseni tiko ra hina and i ndlela yin'wanyana leyi nga hi pfunaka leyi ya ku ri hi lunghisa matiko ya hina tatana Gana khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensa mi khalanga inkomo Makashule Gana xirho xa huvo yo endla milawu
lava gimetaka bolo rorolero a hi hundzeni laha loko se ni vuya la Hosi Mdavula hi sungula hi twa ku mahungu emisava ya ora yambirhi ya ta emisikwini nhlekani eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe botpetenenge ni kuma accident kwala N1 ni swa la Mkopani va rele ku ni fourth tracker or in xibedhlele xe le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga temetwa ngedla nchumu pe ni nga tshama ni twa la ni ze ni n'wi byela va tshika mina botpet like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika semiri ku vava loko mi nga kutwa a mi tshama mi kutwa hera ni tshama ni kutwa na wa accident ololo ni kumila u antswa la ku ni hetisa damani ni mi twini thank you pero la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa volithuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i yini vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlaya yena va ha ri kona ka ha ri ha ko swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela na ngona ku Afrika wa vulavula eka ku tisela vana chi suka haleni ya studio 2A Polokwane la u ta twa ku ngome angula muku yini ndlela yaleyo ku ya amahlweni na ifana ibula na Hosi Mdavula la kamba ntivo ku endla ka yini ntatwa hi vona andakalesh ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi loko se nandzu wu herini nandzu u fanele u lavisisa u ya mahlweni se ku u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se leswi yisa ku leswi landzani ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khote ku vona nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalano ni fere swi voniwa kahle ku kundiwa yini kwalano munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se u kuma ku ri no munhu loyi wona a va nandzu se swo ehlisa ku yini kusuka kwalano Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela ya yeni ka Hosi Mdavula lembe na lembe loko se ku fika nkarhi lowu mina na vona ha vulavula na namuntlha hi leswi hi le ku vulavuleni ndavezi sa nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene nhlekani amxeweta kalanga xikan'we na vayingiseri na swi tiva ku a mi le ka xiyimo xa kahle lama nga koho kumbexani hi ngo swi gegege leswi mani la ku vutisa swo i swivutiso swimbirhi ntsena xa ku sungula i ku fika sweswi mi vona xifaniso xa njhani xa ngoma Limpopo ya swa ka swa famba a ka ha ringeta ku langutisa hala na hala ku vona ku swi famba kahle kambe a ni leswi swi nga xiswona laha ni nga kona ni nga xibedhlele xa Phathuli Phathuli swi komba ku ri na swin'wana swi nga ni tsakisiki mara ni nge koti ku swi hlamusela ka nkarhi lowu kuve loko ku fanele ku ba ngoma emugangeni swa koteka ku ngoma yi ba lembe na lembe hi ku na n'wana nga ni byela ku xikombiso a holofani yi ba ra vumbirhi hi ku landzelelana swona swi va swi nga tshamisekangi hi ku a ni ti ku vana va va kuma kwihi ku va nga ba lembe na lembe hambiloko ku ri leswaku loko hi langusa nawu wa hina a wu swi khavaranga a wu swi hlamuselanga ku va arisa ku va nga bi lembe na lembe mara no hlamala ku va swi endlisa ku yini hi ku swa languteka nga ko va bindu leri va nga ka rona a yo va mhaka ya kahle yona leyo hi tsaka loko hi tivisiwa hi yoho kumbexani hi ta ringeta a ni loko hi nga se bangoma ha tshama hi vulavurisana ku na hi swin'we ku na compulsory workshop ha vulavurisana hi burisana hi swona se swi vula ku hi fanele na hina hi langutisa hi vona ku
hi nga endla yini hi mhaka ku fana leyi. se loko ka ya ku aku heteleni lexi xi talaka ku vitanisa mina na ku va ni mi vitana Ndabezi ta minkarhi yo tala i milawu man, milawu leyi vekiwaku van'wani va ri a yi vulavurisani na vumbiwa bya Afrika-Dzonga, yi tshikelela swin'wana kahle tanihi hi ndzawulo mi ringanyeta ku swindlisiwa ku yintshwa milawu ya tindhawu na miganga hi nkarhi kumbe hi nguva leyi ya ngoma. Nkateko wa kona a ni yingiseri na tolo ku vulavuriwa hi swona leswo ku na milawu yi ta kanganyisana na vumbiwa na swin'wana na swin'wana. Vonelo ra mina ra hambana na leswi hi nga na swona loko ku fika nkarhi lowu nguva leya ngoma leyi. Hina leswi i swiyila leswi yirisiwaka loko ngoma yi karhi yi ya mahlweni. A ko va milawu leyi hi nga vulaku ku empela hi nga tshama hansi un'wana u vumbe milawu. Kambe leswi swi antswaku ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona hikuva a ni ha swi tiva ku na timfanelo ta vanhu. I ku ya loyi a baka ngoma kumbe hosi kumbe i mani i fanele a tshama na vaakatiko va twanana ku loko ngoma yi karhi yi ya mahlweni i swihi leswi va fanele ku va swi endla, hi swihi swo ka va nga swi endli. Xikombiso le ka hina le hi ve hi va komba kahle nkarhi lowu ngoma yi nga va kona ku a swi vuli ku loko ngoma yi karhi yi ya mahlweni mi fanele ku xanisana na vaakatiko mi va landa nomu va nga kona mi ya va bisa huwa mi endla leswi hinkwaswo. Swilo leswi fanele swi endliwa hi ntwanano ku no loko swi te tani ngoma yi ka yi ya mahlweni hi fanele hi endlisa ku yini, hi hanya njhani la tikweni. Mina ni swi vitana milawu no vona nga ku i mikhuva leyi tirhisiwaka kumbe xiyila leswi ku vulavuriwaka hi swona. Kambe loko ku ri swiyila Ndabezi ta mi ta pfumela na mina ku xiyila a xi hakeleriwi. Loko va ku swa yila ku tshama henhla ka masweko mi nge vuli ku hayi hakela ku i tshama ka wona. Se hikokwalaho ka yini swin'wana swa swiyila va ku loko i lava ku swi endla i ya hakela mali. Lava nga ku ndzeni ka sweswo a ni swi lavi ku jaja munhu kumbe ku avanyisa munhu. Va va ri ku endleni ka swilo leswo ka swi nga tshamisekangi hi ku ya hi mina. Swiyila i swilo leswi hi twanaka for nkarhi lowu hi nga ka wona na hambi ku nga ri ngoma swi koho swiyila. Loko ni ku lovi munhu leswo chayisa radio yi rhatsa ya henhla swinene ngopfu i mhaka yin'wana ya ku pfumala nxiximo yaleyo. I swiyila ha swi yirisa mara a swi lavi ku hi za hi ku hi niki mali then hi ku u nga ta chayisa radio se hi va hi endla tin'wana a swa ha ri swa swiyila sweswo. Se mi hetsela mi ku yini lava nga na swiphiqo swa muxaka walowo va pfuneka kwe? Leswi swi nga kona hi ku ni nge tlangi tihosi ta mina na mini hosi. A ni vona ngaku vaakatiko loko va ri na swiphiqo swa muxaka lowu a va yi ka Ndabezi ta va ya hlamusela kona. Ku na swiviju, ku na tinhlengeletano tin'wana va nga hlanganaka kona va vulavurisana hi swona va kombisa ku no leswiwani a swi va khomi kahle loko ku swi endliwa. Swi nga endliwa hi ndhuna ya mina kumbe mina hi nexe ni endla sweswo swo lava ku tshameriwa hansi ku vulavurisiwa na vaakatiko leswi hikuva swi nga ta tshamiseka. Kumbe ni nga to fika ni byeriwa ku xisola hosi xisola xisukile kambe ni mi twini Ndabezi ta ni nkarhi wa kwe. Ya no inkomo swinene. Inkomo Ndabezi ta Mdavula lava hi bula na vona va suka ka hi vo va langutelaka timhaka leta ngoma leti hi yo mhaka mi va twa va kha va kombisa timhaka ta sweswi va ri vele Dr. CN Patudi va mi swi twile mahungwini xiyimo xo ka xi nga tsakisi lexi xi nga humelela hi ndlela yaleyo. Ni tshemba vuxokoxoko byi ta byi ka byi andlariwa ku ya emahlweni hi leswi swi nga ta twiwa ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo. I 20 timinete ntsena ku nga si ba awara ya 2 a hi buleni hi ndlela leyi hi bula hi timhaka teti hi nga bula hi to namuntlha ku hetsela hi yaleyi hi nga ka yona. Se hoy a hi mtweni 0860 002 543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na tshembisa ni ta ri teka riqingho rero andza ka leswi ukayelele eka Afrika wa vulavula. Se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni la ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona leswi ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni cokomba
tiko leri hinkwaro tivisi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile or leswaku ku na problem ngopfu tiko leri palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka mngana lona na FM kombandlela nongona ku Afrika wa vulavula 10 timinete ayiseba awura ya 14 awura ya 14 maonge msava ivi kusuka kwalano kutana ngana ko dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngoveni famba na n'wina ku fika kwele ka awara ya nharhu nhlekani lowu wa Xikwembu mingiseri hi loyi nhlekani aye papa Iphuke ngoba aye bala hita ku yini ke a hi pfumeleni ku tihosi na hina valandzeli ha tsandzeka ni kokeleni radio tatana xitango ni kokeleni radio mi nge titwi hala na hamba swi endla ti-standing waves sweswo se swi endla ku hi nga twanani kahle kambe yanani mahlweni ha tsandzeka ku tilunghisa hina hi hexe ni vula leswi loko ku na lava fanelaka ku rihisiwa mi va rihisa njhani hi ku mo vona sweswo ka madlala swo swi nga rhongotela sweswo a ka hamba lowu maduku amukosini sweswi loko vanhu va ri mukosini vanhu va le ku hleveteleni va karhi va swi vona ku va na kosi i nkoka wa njhani i nchumu lowu chavisaka ngopfu swinene van'wanyana va karhi va chavisela tirediyo ku hi leswi mi swi vulaka se loko ku na madlala hi ku vanhu va fanela va ya humesa mali i mali ya ku endla yini no gweviwa nse gweviwa mo u ringana 40 years a jele hikuva a mi se wu tengana nandzu wa mina leswi yilaku swa yila ku tshama henhla ka sweko tanihi swa misulu a swi yila kusuka khale hambi matandza hina hi nga dyi hina va kuma yini na va ka mhani a va nga dyi tihuku va ku swa yini a swi yila ku yima na nsati wa munhu andhawini 3 hours sweswo a swa ha vuli hi mani a nga tshama a ya mela ku hi dlaya hina va ka madlaya lava va yimaka na vasati va vanhu kwala rizali ya pela loko ku wa swi tlakusa va ku u nghena kwihi sweswo va nghena kwihi vanhu vo ka va nga yimbangi va nga yi ka madlala hi ta ya hina vinyi va swona hi ta ya hina hi ya yimela vana va hina va tlhela va ku n'wana mina yena siku leri a humaka a mi ku tshineli futhi loko wa mina u nge byi vuswa bya kona nyama ya kona yoloyo kambe xivutiso i ku hi ku volwa ka yini hi tikomba hi nga ri na mhaka na ku lava ku landzelela mintolovelo na milawu ya hina i mhaka ku nghenelela valava kambe rito ra munhu wo ka nga yangi ngomeni ve ri yini xuvuri ku nghena maxuvuri va nghena va vulavula swilo swo ka swi nga va khumbi a tlula na nyama ya hina futhi a swi laveki leswi ku va ku lexi nga ta xi vula ni khomeleni matsonga hinkwenu kumbe machangana hina machangana hi rhandza ngopfu swilo hi tshika ndhavuko wa hina loko mo ya hala matlhaya ka Ndebele leswi nga xiswona i ngoma ma yi vona ku ya xiximiwa ene ka tirhiwa loko munhu a tsandzeka ku hlayana wa biwa ende hi leswi swi endlaka ku munhu a kota ku wu hlaya a kota ku navela a yi navela hina loko wa boti wa wena ka matlhaya na mina ngentoya mara mi kuma ku malembe wona a ma nge se fika sweswo lexi hi fositelaka ku na lavo ka va nga tiyi nchumu mi tlhela mi hi tisela tinete ku ri ku hina tikhomba ti cineriwa kwa kaya kwala u tlhela u byela ku a wu laveki u ta wa tshama ka makhelwani hi mhaka yini swa va ka mhani sweswo risekitiwa wena wa hi nga risekitiwi futhi ko va ku na loko mo ka mi nga suki hi ku ndliwa vujelejele va swi tiva ku mi kwa kusuhi mi ta swi zonda hayi ku swi zonda kunene leswi mi nga ta mi kha mi swi twa loko mi ni vitwini for kesini papa 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana mingiserilo nhlekani hayi big papa mina minjhani ku pfuka hi pfukile hi nga vona papa hayi pfukile khenseli loko mi hi bela riqingho mi rini n'wina mina na mtanalo ya mavonelo ya makhaxile gani ya vitala makhotsweni ya mavona big
nkarhi yo tala hi ba swihlahla hi tshika mpfundla masivisi hi ku hakanyingi loko u kuma ku vanhu lava pfuniwaka va swiganga switsongo va bohiwa ku ti-3 months maybe to 8 months va ya va tshama jele so nkarhi walowo wa 2 months or 3 months a dlina a huma loko a huma a ya tshama kaya ku nga swi endlaka ku wa ha ri ka parula from there u va na ndlala a kombisa crime yo endla liya ku se a nga ha chavi ngopfu ya jele mako ene vaakatiko a va awe van'wani ku i munhu wa njhani va n'wi tiva va kule na yena ene ya vumbirhi loko khomiwa vanhu ehandle va bohiwa 2 months 3 months ya ku va ya tshama jele loko va fika jele va tshama yo 2 months 3 months yaleyo va ku va tipotiwa loko va tipotiwa namuntlha loko u vuyile kwala joni na yena mara va ri u fambile u ti u vuye njhani ku munhu u tipotiwile va ku ya kaya mundzwani i ta tlhakhuma kwala ndleleni a dika a fika kwala a nga suka kona hi ti-crime a ta endla yo njhani ya se loko a ku na nawu wa ku vanhu va le handle va khomiwile va bohiwa va ya tipotiwa va ya jele ya ka vona hayi va yisiwa makaya maybe vo tala va nga ta kota ku vuya kumbexani swin'wana a swi ta hunguta na crime mara loko khoma munhu mi ya n'wi tshamisa jele 2 months after 2 days a dipotiwa u kona u vuyile kwala u vuyile kwala a ri kona ni vona nga ri a swi le ku hunguteni ka nchumu ka ha to tala jele loko swi tikomba nga ri nawu wa South Africa u tikisela ngopfu hina vaakatiko vanhu va le handle vo tidyela ku thamba ku na loko va huma ka tivhidiyo va hlamusela ku ri hayi jele ku nandziha ngopfu hindliwa leswi na leswi nyiko leswi vo to dlina va swi vona tiministara ta correctional service or whatever but a ku na leswi va nga ta dlina va teke action wa mina ni ri munhu wa laha ta tekeriwa magoza makulu hikuva mina ni muakatiko ni tlule nawu kala xo sungula ku tlula darata i ku tlula nawu i tshama na vo masiku hinkwawo lava tlule nawu mara lexi endliwaka se i ta nawu tirhaka hikwalaho hikuva va vona palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula inkaye tumina ta iseba awara ya mbiri i maonge msava na mani Constant Chau keksuwa kwalano nongara kudzumara mina walandela nomo wa Ike Ngobeni hivo menerisi bya mchangani kuti mikisiro mina 0860002543 hiti makale ti ulawa kukunda eto kalita eka bula eto na nhlekando ki makale ya lava vati EPWP tatana xikwambani vo va ka nhlengeletano yin'wana namuntlha va ta va hi byerile kambe hi nge swi tshiki ta fana hi swi tiva ku swi helele kwihi hi nge pfumeli ku va na van'wani va twa kongeti vo va na matimba ehenhla ka van'wana a ku na lava ngo lo tala Afrika-Dzonga hi tilifiti va koho kambe rixaka leri ni vulavula ku ririmi ra roho a va lo ta hi tilifiti va kwa se swi vula ku vuyeriwa hinkwako loku nga koho eka maAfrika-Dzonga na vo va fane va ku kuma loko health center liya yi akiwa hi Sirantsan'wisi ka Bungeni ani van'wana vo lo yi kuma sweswi hi xidemokirasi a yi nga ri ka vona se swi vula ku ya ta fanele yi pfuna vanhu va kwalaho ka N'wamatatani ku nga ri ka N'wamatatani kambe ka N'waxinyamani ka Bungeni ka Chavani hi tlhela hi ta kwala ka Xivambu va Xamunyami va njhakanjhaka sweswo se na vanhu va lava nga ta tirha va ti-EPWP va fanele va huma ka tindhawu toleto swi nge koteki ku munhu a suka Matangari a ta va aka Bungeni ivi muku hi swona a swi koteki sweswo se yi nge heli leyi yi nga se twa makumu ya yoho loko ku ri ku district director va swi lavisa sweswo swi nga antswa ku tshika vontirho hikuva swi nge koteki na ku xungeta ko loko ya ka ku loko mi va tlherisa hi ta va teka hi va yisa kun'wana a va va teki va va yisa kun'wana kambe lava va mune va ta a health center ya ka Bungeni hi lama kambe hi amukeli n'wana mingiserilo nhlekani ahee njhani hi pfukeli papa mi njhani ahee njhani ni hlamurili ro sungula ni ku hi pfukile hi ngovo a na ku hlamusela liya ya EPWP ku yi thola vanhu njhani EPWP hi leswiya swa ku ka community yaleyo loko ku ri mi tshama ka Xigamani ne ku langutiwa ti-indigent n'wana la nga pasa grade 12
a nga ri hava ku vatswari vana lava va nga tirhiku ka community yo yaleyo a ku na ti-application ti endliwaku ka EPWP ku hava na interview ka EPWP. Oh, okay. Se loko mi nghena ka leya makhoso leya mi nga katseli hi famba kun'we kambe loko mi ku a ku na ti-interview leswi va nge lava va interviewile a ilimi ke vo ka va nga swi hlamuseli kahle ni chava ku vula ku va hemba leswi tiwaku loko mi heta ku thoriwa ka EPWP ne i-induction leyi mi yaku mi ya yi nyikiwa a Thohoyandou le a centre ha ku hava interview na ku hala ka hina mukhanselara va ze va thola ifani ya vona va byela ku apply sweswi ku tholiwe un'wanyana vona va swi tivi va vuya ka mina futhi va ku MDU khalanga sweswi u tholi mani ka EPWP ku ri u yo apply ni ku leswi ni nga byela n'wina ke loko ku ri ka apply ivi mi pfumela ka apply i apply na mina ku apply wina se va yima na mina ni twi na loko i lava va holobye va ku kula ku ta cinciwa loko swibaditi swi ya tirha mahala leyi va EPWP va ta promotiwa hi ku ya hi vumbiwa bya EPWP hi muhaxi ne EPWP u nyikiwa certain period loko yi hela wa tshika ku hava ku wa promotiwa swi fana na ti-rating a va pfumeleliwi vanhu va EPWP ku hakeriwa mali yo hundza 90 rand hi siku khalanga. ni mi twini ni khensile tlhelo ro mi nga ta na rona ri na nkoka ngopfu tlhelo rolero se maswithu se swi vula ku khansela Maximzi mi tiva yini n'wina hi ti hi ku kumbe a hi wadi ya n'wina okay sorry man swi tshika khansela Maximzi a ni na vona eka makulekile se a ni kumbexani wadi ya vona loko ri ku wadi ya vona a va ta va hi byela ku va hlawuriwe njhani lava taku laha ka Bungeni a health center kambe a hi amukeleni Ndoming se ri nhlekani papa ya a ni ri na wena ku sa humeka mehe mi vula ku huma kwihi papa ni nungu sana a ni nga ha mi kumi se maswithu a mi nga ha ni kumi kwihi hi ku mina hi khoni mi amukela phela sweswi amoyeni okay swin'wana rhangiseni khuluma swin'wana sorry se la mina a ni khuluma leta makhoto leti na to ti va ti tikisela loko kuma swa ka munhu u honini fana na lava ku dlaya vanhu loko swa munhu khale munhu na swa ku hela vhiki va vumeritaka loyi kume beni a jikajika la kusuhani leswiya na swilo swin'wanyana leswi fambaka swi karhalisa lava nga onheliwa hi swin'wana leswi hi tshamaka hi swi vona swa ku leswi a swi tsakisi loko munhu a kuma swa ku dlaye munhu na n'wini n'wi voneni munhu a tlhela a heta 3 a heta 4 days va ku i kume beni ka nandzu wukulu wa vona sweswi nandzwanandzwana leswi n'wana mara hayi munhu wa ku dlaya munhu i ntiyiso sweswo munhu wa ku dlaya munhu a hi vanhu va ku tweriwa vusiwana valavo a va teli ku vava vanhu valavo u kuma munhu ni tsundzuka ku ko mun'wana ka ni swi vona swi endlise u kuma munhu hi ribye emakayeni munhu a wela hansi a mi tlhava mukwana nyika ku dlaya mbuti mi heta 3 days munhu hi lweyi u wa jikajika va ri kume beni kaman'wana mi swi landzelela nyani va ku va ri hava mi voni na njhani hi ku tlhave munhu exikarhi ka vanhu fana na ku laka ku mi tlhava exikarhi ka vanhu va matwa mani na mani ku vonini swa ku tlhave hi mari va ku va ri hava mi voni nanga hi xin'wana lexi makhoti ma fanele ma xi lunghisa lexi swi ku ha swi vona ku kolomu pfala ku hanyeni laha hi nga ko kolomu hi tshamaka ku ta swi vona ma swi vona mara mi le ku swi katsakatseni laha hi nga koho hi ku makhotso ma khomi phela makhotso ma voni nandzu makhotso ma lulamisa vanhu kumbe ma hlayisa vanhu lava nga voniwa nandzu swi helela kwalano a ni ku hambiloko vanhu va zama ku va khunganyetana na vaya ku kula makhotso leyi va swi kuma ku he munhu lomu nga n'wi ni ku beni va ya phela vaakatiko u kuma va tatela amagedeni ya makhotso va nghena va ku hi tlhelela ndzhaku va ku hey a hi lavi munhu lomu n'wi nyika beni va ta swi twisisa nyana kwalani mara 1 2 3 to ku humini va ri le ka anti wa yena le straight tshame kona se n'wi mbula munhu ni mi twile papa ni khensini se n'wi mala ku vula ku ya loko na munhu a nga huma hi beli ku va a nga fanelanga humini a ya Nelspruit kama msitani va ka hina hayikho Xitsonga xi ri ku dya ngopfu a hi ku hlula ndlala khensini swinene ku va mi hi lombe ndleve hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi yingisela mi ri kona eka nhlekani lowu mina na n'wina hi ta hlangana sweswi nga ri khale ka nongonoko lowu fanaka mundzuku
hi awara ya 12 handle ka sweswo mbana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela munghana lonene ka titimela se n'wina mi nga ka tindhawu leti ku nga le ku titimeleni ani tiyisisani ku ma kufumela hi tindlela tin'wana na tin'wana ti nga tona hanti mi ta ndlisa ku yini sweswi mi nga ta vona swo swi mi tirhela swi tirhiseni mara leswo layita tiroli yi layita hinkwayo mi ku mi kufumela hi yona mi onhela gezi va ka yini nongonoko wa dzuma na mina u ta landzela ndzhaku ka mahungu ya misava tata ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi vuli ku se nandzu wu herini nandzu u fanele wu lavisisa wu ya mahlweni se ku u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se leswi yisa ku leswi la ndzhaku a ni munhu rhanga na wona South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani ni swi voniwa kahle ku kundiwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyiwani a va nandzu se swo ehlisa ku yini kusuka kwalani kamila ku ya fika eka matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela